Завгте самбачано Bitnara 일겔트바 소일린 도하이 함드 소들지 바이가 өнөөдөр 일겔트바 소일린 도하이 유스글 хичээл байга. өнгөрсөн хичээлд бид нар соёл ба шашин ямар харилцаа холбоотой гэдгийн тухай хамт үзсэн байна. соёл ба түүх бол тийм ээ. 조생 호일탈 앞들 байга. бүх соёлын цаана шашин шүтлэг итгэл үнэмшил гэж байга. шашин бол зөвхөн хэн нэгэн хүн ба алибадаг үндэсний итгэл үнэмшил төдийгүй тэдний амьдралын зорилго 오르락, 오랑절골, тэдний байшин барилга бүх зүйлд шууд нөлөөлөх болно. өнөөдөр дэлхийн бүх үндэсний соёлд шашин бол маш чухал гол үнэт зүйлс гэж хэлж болно. Тийм учраас бид нар соёлыг судлах үед 자율식구의 тэдний шашин шүтлэгийг судалж, дүгнэж, шалгаж, шинжлэх хэрэгтэй байна. өнөөдөр бол 일겔트바 соёлын 9гээр хичээл байгаа. ертөнцийг үзэх учир. хүн болгон өөрсдийнхөө амьдрал ба харилцаа, амьдралын өсөл зорилго, хандлага алива нэгэн үндэстний соёл дотор ертөнцийг үзэх учир бол маш чухал байдаг. нэгдүгээр нь ертөнцийг үзэх учир гэж юу вэ? ертөнцийг үзэх учрыг англиар world view гэж ярьдаг. world view тийм ээ? Энэ world гэдэг үг ба view гэсэн хоёр үг нэмэгдүүлсэн байна. world гэвэл тийм ээ? дэлхий ертөнц. view гэвэл тийм ээ? учир, суртал, чиг, хандлага гэж ирж болно. өөрсдийн амьдрал ба амьдрах орон зай болох ертөнцийг хэрхэн авч үзэх вэ гэдгийг бид нар world view гэж ярьдаг. Солонгос хэлээр бол 세계관 гэж ярьдаг. бидний амьдрдаг дэлхийн ертөнцийг хэрхэн авч үзэх вэ гэдгийг 세계관, world view, ертөнцийг үзэх учир гэж ярьдаг. ертөнцийг харах өнцөг гэж ярьж байна. бодит байдал болон амьдралын утга учирыг тайлбарлаж түүнийг оюун санааны нүдний шил эсвэл сэтгэлгээний
우리에게지. 어융산안이 누드니 실기지. 아틸강 염이 우측 벌르부지. 야마르 우쭐 소르탈. 야마르 버떨 산아테 게티스 으르 하락박고. 디모치라스 어융산안이 누드니 실. 득지했지. 거르토가는 궁 오하니 벌롱 어뜨르 토타밍 오타가라 엠드랄링 조라크 가짜린 조라키습니다. 테르훈 어부르무치 열등칙 우측 우찔 때끼치 예등 팀이 이는 토하임 호비군이 열등칙 타니치 미티크 운데승 덕설초 바이나 계속 못하거든. 들을때는 열등칙 우측 우찔릭 타닝 미티쿠인 우리에게지. 이찔강 우울 yaptalik 하rsımç 훈불 으르르 달프득 샬트가는 훈불 여퉁칙 우측 우찔 월드뷰 어융 산하니 누트니 실 으르파이트 비틀 하루 웅긋에 누트니 실 주울 북줄 하라라 하락트 올랑 옹근이 누트니 실 주울 북용 올라나라 하락게 득배가 팀이 기실불 어느 때로 이란이 다이나스 볼롯 델히 다야라 올스트 에딩 자석인 궁 샤마랄트 오르 마가들 은드르 볼지 바가 이란 볼롱 아메리카 이스라엘 때 희생인 다이나스 볼롯 네프틴이 운 마시 우스치 비트니 으뜨르 토타밍 헤르글렌트치 마시 이 눌르지 바가 자리면 아메리킨 이란 때 희생 다이닉 줍기치 우치치 바가 공스 바가 자리면 마시 에스구 우치치 shum질치 바가 공치 바가 아틸강 이란이 다이닉 타일브르치 두군 히트 티르훈 열tum칙 우측 야마르 우찔 때 바이트 게티세 에스르길 타일브르치 벌룬 아메리카 탈릭 댐직 후무스 누구 달라서 이슬람 샤신테 후무스 ялангуяа 이슬람인 함경 하토 시트 불리인 후무스인 타일벌 두군일 으르바이트 티모치라스 약 이찔흥 아뜰흥 우일 yaptalik 하르승 볼부치 공부 으르 타일벌 욱득바가 이는 대후 야마르 열퉁칙 우측 우찔 때 게티스 숏 하마르트 기치 일치벌 저러도는 운데승 아솔토닷 우극 하리울트 열퉁칙 우측 우찔은 다락 아솔토닷 어링게승 하리울틱 아골치바이트 쿵 하나스 이리슨베 혼이 웃을 가르갈 유축
유보로에 인물 여수이 운에 줄신 두근일트 엠드랄 전력은 유외 이는 엠드랄린 오탁 오치 우클린 나라 유바호에 호이트나스 툭스불트 운이 엠드랄린 운대성 아솔토tat 야머르 하리울트 오드키틱은 토하인 훈이 월드뷰 보여 열퉁칙 우측 우찔레스 언더 타일프르 발특 배가 우일 델기링 지식 비트니 북 시드벤 우일til은 달트 오함사르트 소성 열퉁칙 우측 우찔린 널룩 앞치배다. 이런 열퉁칙 우측 우찔 기틱은 정 달트 오함사르트 소성 슐스배가 돌로또가는 열퉁칙 우측 우찔은 북일 서열 자신이 널룩 앞득 배가 자, 인 거르붕 도고이 배가 함린 갔더니 도고이만 홍벌공 우일들 버tit 우일들 기치 배가 자, 우일들린 더뜨럭 도고이만 우넷 주일신 토하잉 두근일트 알른 초할 비시 연배 알른 줍 알른 보로 발가 연배 줍바 줍버스 사임바 목 팀이 여스테바 여스꾸이 우닉 두구닉 홍벌공 두구닐팅 턱털쳐 개치 발가 이런 요 올티드 왜 줍 개치 올티드 주일릭 올티드 히그 야스테 개치 버뜩 주일릭 히트 발가 윤 온첸 윤 초활 윤 줍 윤 사행 기티기 샬거치 두구닉 홍부링 턱털쳐 시스템 발가 운이 다고 궁 올티득 발가 다나 에진이 어때요? 초골랑 얍득 야거든 에진이 어때요? 초골랑 얍득은 벌항나스 에미득 비트니 이티기 엠들의 함징 운첸 그치 이티기 두근이득 어찌라서 초골랑 얍득이시대 하린 임세특일 턱털쳐 바꾸 무슨 말이야? 초골랑 야머리게 바꾸 초골랑 잡태우이 어찌지 뭐라고요 뭐 그치 무슨 어찌득 봐요 인게 군이 푹 울들린 아르트 운체닉 두구닉 우찔 턱털쳐 다이가 인 운체닉 턱털증 열등칙 우찍 우찔리스 숏 하마르트 배가 디모체스 알렉은 홍 열등칙 우찍 야마르 우찔테 게티길 운체닉 두구니치 턱털쳐 대배가 운이 다고 웅 울뜨득 배가 디모체라스 훈이 야마르 넥은 우일스
үйлдэлийг 깊은 같으니 달라서 앞지 우측 биш. ингэж үйлдэж байгаа. Тэр хүн одоо үйлдэж байгаа энэ үйлдэл хамгийн үнцэнтэй, хамгийн чухал, хамгийн зөв сайн гэж үзэж байгаа учраас үйлдэж байгаа шүү дээ. Тийм ээ? Тийм учраас үнцнийг тогтоох, түүнийг шалгах, тогтолцомоор ертөнцийг үзэх үйлчлээс гарч байна гэж ирж байна. 우리 일로 танаа сайн ойлгохын тулд бид нар илүү гүн гүнзгий ертөнцийг үйлчлэлийн тухай сурах, судлах хэрэгтэй байна. 8дугаар нь хүн бүр олон талд ертөнцийг үзэх үйлчлийг эзэмшсэн байдаг. үндэстэн ба соёл, бүс нутаг ба гэр бүл, хувь хүний туршлага ба мэдлэг, ийм 3 зүйл маань аль нэгэн хүний ертөнцийг үзэх үйлчлийг эзэмших үед нөлөөлдөг гол хүчин зүйлс гэж хэлж байна. 9-р нь ертөнцийг үзэх үйлчил нь төрөхөөс эхэлж суралцж, төлөвшиж тогтоодог зүйлс байна. Алива нэгэн хүн ертөнцийг үзэх үйлчлэлтэй төрөх биш. төрсний дараа өсөж, сурж, төлөвшиж тухайн хүний ертөнцийг үзэх үйлчил тогтоодог байгаа. 자, төрөл бүрийн ертөнцийн үзэх үйлчлүүд байгаа. ертөнцийг үзэх үйлчил нь олон янз байдаг. төлөөлөх хэд хэдэн ертөнцийг үзэх үйлчлийг авч үзье. 데이스트 үйлчил, үнийг 데이즘 гэж ярьдаг. Энэ нь бурхан ертөнцийг бүтээсэн бөгөөд тойлын ёс сургалтын стандарт байдаг гэдэг итгэдэг. 데이즘 гэдэг. Энэ бол бүх зүйл бурхан бүтээсэн бүх зүйл бурхан загнадаг учраас хувь хүн ба үндэстэн ертөнцийн бүх үйл явдлыг бурхантай холбож тайлбардаг үйлчлийг бид нар тест үйлчил гэж ярьдаг. 2дугаар нь 뉴트럴리즘 гэж бас үйлчил байгаа. Энэ нь зөвхөн металли болон энерги бодиттэй оршдог бөгөөд ертөнцийг шинжлэх ухааны хоолойд оддог гэдэгт итгэдэг байна. Тийм учраас теист үйлчил ба натуралист үйлчил маань хоёр эсрэг үйлчил гэж хэлж байна. зөвхөн харагдах материал ба бүх харагдах материалын цаана бүх зүйлийг хөдөлгөдөг энерги бол бодит байдаг. Энэ бол шинжлэх ухаанаараа тайлбарч чадах зүйл маань бодит зүйл гэдэгт итгэдэг үйлчил байна. дараа нь пантеист үйлчил, пантеизм гэж байна. бүх юмс үйлчлэлд тэнгэрлэг чанар, сүнс оршдог бөгөөд
Бурхан нэг юм гэж бөөмөргөл болон байгаль шүтлэг бол тийм ээ. Энэ фаундейшн бүх зүйл дотор Бурханыг чанар, Бурханы сүнс оршин байдаг. Мод, чолло хат, гол мөрөн, ус нуруу, мал амьтан бүх зүйлийн дотор Бурханыг чанар оршин байдаг гэдэгт итгэдэг учир байна. Дөрөвдүгээр нь өөдөрлөг ба готранг учир гэж байна. ертөнцийг элегир эсвэл сөрөгөр харах учир байна. өөдөрлөг учир хүмүүс маань бүх зүйл сайн болно гэж бүх зүйлийг эргээр авч үздэг бол дараа нь готрангийн учир бол бүх зүйл бүтэхгүй, боломжгүй, хов хоосон сайн зүйл байхгүй гэж үздэг сөрөг хоосон байдлаар үздэг учир байна. Гуравдугаар нь ертөнцийг үзэх үзлийн ач холбогдол. Би хүний төлөвшил. Үүнийг бид нар англиар identity гэж ярьдаг. Би хэн бэ? Би яагаад амьдарч байгаа юм бэ? Би хэн бэ? За. Иесус Христэд итгэж чүрингач амьд Бурханд итгэх бид нар бол ямар identity байдаг вэ? Би бол Бурханы бүтээл. Би бол Бурханы хүүхэд. Би Бурханы хайрыг авсан. Би бол аврагдсан. Би Христ дотор шинэ хүн болсон. Би Бурханы дотор үн цэнтэй хүн. Бурхан надад дамжуулж агуу гайхамшиг төлөвлөсөн. Энэ нь вэ? Бидний identity байна. Өнөөдөр хичээл зааж байгаа миний би ямар identity байгаа вэ? Би Бурханы чарж, Бурханы сайн мэдээний төлөө дуудагдсан эргэтэн эзэн гэдэгт итгэж миний identity бол Бурханы чарж, эргэтэн эзэн, Бурханы хүүхэд гэсэн identity байгаа. Тийм учраас би хүний төлөвшлийн дагуу амьдарч үйлчилж явдаг байгаа. Өөрийгөө үнцэнтэй гэж үздэг identityтэй хүн маань өөрөөсийн амьдралыг гамнаж үнцнийг алдуулахгүй тулд хариуцлагатай амьдарч байгаа. Харин зарим нь би бол хэрэггүй, тэрэггүй байсан тэр. Би бол ямар ч бүтэлгүй хүн. Би бол ямар нэгэн нэр хүнтэй хүн биш гэж тийм бодолтой, тийм identity хүн бол амьдрал хамаагүй хайнга амьдрах байгаа. Тийм учраас world view ба identity гэдэг нь маш чухал ач холбогдолтой байдаг. Хоёрдугаар нь харилцаа холбоо ба зөрчил. Өөр ертөнцийг үзэх үчиртэй хүмүүс хооронд
харилцах үед үнэт зүйлийн соёл ялгаанаас болж зөрчилдөж байдаг. Адилхан worldviewтэй хүмүүс бол нийлж хамтрах боломжтой. Харин ертөнцийг үзэх үзэл ондоо байдаг хүнтэй хамтраж амьдрах, хамт явах нь маш хэцүү байдаг. Тийм учраас бид нар адилхан төстэй ертөнцийг үзэх үзэлтэй хүмүүстэй хамтрах үед хүнд санагдахгүй. Харин өөрөө ертөнцийг үзэх үзэлтэй хүмүүстэй хамтрах, амьдрах, хамт явах маш хэцүү байдаг. Энэ бол маш их юу байва? Зөрчил байдаг. Бусдын ертөнцийг үзэх үзлийг ойлгох нь бусдыг ойлгох, мэдрэх эхлэл гэж байгаа. Тэр яагаад тэгж одоо бодож байгаа юм бэ? Тэр хүн ямар ертөнцийг үзэх үзэлтэй учраас тэгж явдаг, тэгж үйлддэг вэ гэдгийг бид нар таньж мэдэх болно. Соёлын хүч чадал. Өнөөдөр ертөнцийг үзэх үзлийн бизнес гэж нэрлэгдэх хүртлээр сонирхолтой. Сэтгэл татам ертөнцийг үзэх үзэл нь эдийн засаг болон соёлын салбарт хүчтэй нөлөөлдөг байгаа. Хэн нэгэн хүнд хамтрах, амьдрах, хамт явах үе. Яах ч үгүй, аргагүй бид нар тухайн хүн ертөнцийг үзэх ямар үзэлтэй гэдгийг таньж мэдэх хэрэгтэй байна. За, тэгвэл та бидний Христ итгэлийн Христийн шашны ертөнцийг үзэх үзлийн дөрвөн голчун байгаа. Мэдээж Есүс Христэд итгэдэг хүн маань итгэхээс өмнө баримталж байсан хуучин амьдрал, хуучин үзэл суртал, хуучин ертөнцийг үзэх үзэл гараад Христ дотор шин ертөнцийг үзэх үзэлтэй болдог байна. Үүнийг бид нар Christian worldview гэж хэлдэг байна. Христийн шашны ертөнцийг үзэх үзлийн дөрвөн үе шаттай бүтээж байна. Нэг зүгээр нь бүтээл, creation. ертөнц санамсаргүй байдлаар биш, тодорхой зорилгоор бүтээгдсэн. Хүн ба бүх дэлхийн ертөнц бидний нүдэнд харагдах ба харагдахгүй бүх зүйлс Бурхан бүтээсэн байгаа. Бүтээгч Бурхан байгаа ертөнцийн бүх зүйлс бол Бурханы бүтээл гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг байгаа. Энэхүү ертөнц болон хүн төрөхөдний Бурханы сайн зорилго ба төлөвлөгөөний дагуу бүтээгдсэн гэж итгэдэг. Ийм итгэл үнэмшилтэй байдаг. Хоёрдугаар нь хүн Бурханы дүр төрхөөр бүтээгдсэн онцгой бүтээл байгаа. Гуравдугаар нь айс өнгө, чадвар,
바잉 야또가스 울 하마랑 웅불 타율링 에르힘 난딩 운친 гэж өгдөг байгаа. цагаан харстамж, хар харстамж, шар харстамж, эмгэж, эргэтж, баянч, ядууч бүх хүн бүрхтэн Бурханы дүр төрхөөр бүтээгдсэн Бурханы өмнө үн чинтэй нэгэн байна гэдгийг итгэдэг. Эндээс хүний эрх тэгш байдал бие биенээ хүлээн зөвшөөрөх, хүндэтгэх эм учир гардаг байна. Хүн төдийгүй байгаль дэлхийч мөн адил биднийг хамгаалж хайлан захирах ёстой үнэт зүйлс байна. Хүн төдийгүй Бурханы бүтээсэн бүх байгаль дэлхийч Бурханы бүтээл учраас эрхэм нандин үнцэнтэй гэж үздэг байна. Эхлэл 1-ийн 26-аас 28-д байгаа. Бурхан хүнийг бүтээх үе. Бурханы бүх бүтээлийг зүй ёсороо захирах эрх мэдэлтэй болгон бүтээсэн гэдгийг бид нар соёлын тушаал гэж хүлээж авдаг байна. Бүтээл бүх дэлхийн ертөнц хүн төрхтөн Бурханы бүтээл байна. Бурханы эрхэм нандин тэр бүх бүтээлүүд Бурханы сайн зорилгын дагуу бүтээгдсэн үнцэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг. Хоёрдугаар нь 자팔, 헐 гэж гэдэг. ертөнц яагаад 저불롱 주뜨구르테 бай가 тухай онцлогоо гэж. Үнэхээр ёстой бүрэн төгс сайхан бүтээгдсэн хүн төрхтөн ба дэлхийн ертөнц яагаад шовон шанаж хичүү хүнд хов хоосон тарамт 저불롱테 벌슨 бэ гэдэг нь хүний 자팔라스 벌슨 гэж бичдэг байна. Хүн Бурханаас хараад бус байх гэсэн нүглээс болж Бурхантай адилхан болох бартам Бурхангүй амьдрах шунал бартамнаас болдог. Бурханы бүтээсэн дэлхийн ертөнцийн эмгчором эвдэрсэн байгаа. 저불롱 үхэл тэгш бус байдал байгаль орчноо суурилсан өнөөдөр бидний амьдрал ба дэлхийн ертөнцид өрнөж байгаа бүх сайн бус, зөв бус, хором муу гайхамшиг 저불롱 주토 다람т бүх зүйл маань хүний 자팔라스 벌슨 гэж үздэг байна. ертөнц ба хувь хүний бүх асуудал
Бурхантэй тогтоосон үндэстэн харилцаа тасарснаас бий болсон гэж үзэж байна. Бүтэл 자파랄. харин гуравдугаар нь жоллилт, аврал, redemption гэж ярьдаг байгаа. Ширгэн босгохын төлөө Бурхан юу хийсэн бэ? Бурхан тэрхий ертөнц ба хүн төрөлхий бүрэн төгс сайхан бүрэн бүтнээр бүтээсэн болж хүний 자파랄 эмийн уналд шунал дам итгэлгүй дуулгаваргүй байдлаас болж 자파болсон. хүний 자파랄 бол 저불론 우훈 가해 감식 эмдралын хүнд таран бүгдийг авчиж төдийгүй бовь хүн гэр бүл үндэстэн ястэн төдийгүй бүх байгаль дэлхийд чи нөлөөлж суурих болсон байгаа. харин энэ 자파랄 эвдрэл сүрэл харал бүтээлгүйдэл энэ бүх зүйлээс бидний аврахын тулд Бурхан гайхамшиг ажилласан байгаа. өөрсдийн хүчээрээ асуудалаа шийдэж чадахгүй хүн төрөхөдний төлөө 자링아스 에미트 Бурхан хайртай хүү Есүс Христийг энэ дэлхийд илгээж өөрийгөө жолиослосноор Бурхан ба хүний харилцааг сэргийсэн байгаа. бүтээлийн үед хүн төрөгдөн ба дэлхийн ертөнц Бурхантай бүрэн бүтэн харилцаатай байсан. харин 자파라서 болоод Бурхантай харилцаа тасрж үхэл гайжбал орж ирсэн. харин Бурхан Есүс Христийг илгээж түүний 자갈마에 ба эмэлтаар дамжуулж Бурхантай эврүүлж таслагдсан харилцааг дахин сэргийж өгсөн байгаа. Есүс Христийн жоллилт нь зөвхөн 디와징д очих тухай биш. харин эвдрсэн ертөнцийн эмх журамыг дахин засаж залуулах өөрчлөлт ба найдвар болсон байгаа. жоллилт гэдэг нь зөвхөн ирээдүйд болох 디와징 мөнхийн улсыг ярьж байгаа биш. өнөөдөр бидний өдөр тутамын амьдралд ч Есүс Христээр дамжиж Бурхандаа өөртөж түүний дотор баяр жаргалтай амьдрах замыг нээж өгсөн байгаа. тэгээд төгсгөл бол бүрэн төгс сэргийлт consummation гэж байна. Энэ нь эцсийн найдвар. энэ дэлхийн төгсгөлд бүх хором муухай зүйл устгаж Бурханы шодрог ёс ба хайр бүрэн чахрах мөнхийн улс шин тэнгэр шин газар ирнэ гэдэгт итгэж найддаг байна. энэ нь бодит байдлаас зогтох биш. харин хизээ нэгэн цагт биелэг төгс ертөнцийг мөрөөдөж одоо байгаа энэ газартаа сайн үйлсийг бүтээх хүсэл эрмэлзлийг төрүүлдэг байгаа. Христ итгэлийн ертөнцийг үжих үчлийн
두릅은 골춤배가 넥두일은 부틸 어르뚜거는 자파랄 어르뚜거는 절릴트 두릅두기는 몽킹 올스 부릉특스 인 두릅은 주일린 타고 빛날 열등칙 두구니치 앞 우측 빛더니 열등칙 우측 우질 바이나 자 열등칙 우측 우질로딩 하리초올랄트 허리띠 샤신바 얼한꾸이 우질 열등칙 우측 우질 유갈 얄가티연배 대기 열등치바 홍 토르급더니 우슬 가라발 우리 빛날볼 벌항리 부테일 기티 하리 벌항꾸이 우질만 산음 사락꾸이 디메 익티스를 뜻바 없살 기초이다 홍 토르급등볼 벌항리 두르 두르흐르 부테일 뜻을 이티기다 벌항꾸 우질만 under 어용 어항트 엠통 디메 인델기어등 사람 사르꾸이 게니팅 익티스를 이힐릿 올람 흡지 흡스치 어르테로 홍벌승게 우치벌 홍바 엠팅 운체니가 없다 야무치 얄가 백구이 백 발나 누굴 엠네 아소달리 아다마스 어부를승 누굴 되게 벌항태 할자 다스를 쓴 배웠다. 하링 벌항고 웃질만 할천거의 얼굴 홍벌 사행 얼식 군이 겜 누굴 바 호론 버틀 못 달라서 앞주우치 덜꾸이 페이드 시드빌 아락 벌항니 니굴 쓸바 절일 때 북 아소달릭 신질 오항 테크노긴 헉질 벌럽설로로 시티치 벌로 궁 어르싱코 북 아소달릭 시드빌릭 차트바르테 이티키득 배가 바스 델킹 두르붕 토모홍 샤시니 열등칙 우측 우찔립 하리촐지 우찌야 알렉은 홍 야머르 열등칙 우측 우찔때 개택은 토하인 훈이 샤신 슈틀릭 숏 헐포테 발득 허리신 샤신 보틴 샤신 이슬람이 샤신 이네티힌 힌두 샤신 두붕 샤신이 가르쳐주지 벌항리 토하의 우쭐 볼 때면 허리틴 샤신바 이슬람 샤신 볼 철인간 벌항 발득기 하리 힌두 샤신 볼 때면 판데이스트 보여 얼론 벌항 북주 벌항 발득기 부틴 샤신 볼 아테이스트 보여 판테이스트 그럼 어느 벌항 볼지 벌록 바꾸요 버스 북주의 떠뜻 벌항니 순스 벌항락 찬을 바이때게 있게 될 거예요. 군이 토하의 우쭐 볼 때문에 빛나를 볼 벌항니 두르흐르 부택됐음 얹고이 부택이 돼. 하리 부틴 샤신 볼 누굴 등 저불롱 내근 군이 마시
의리긴 달라스 비시, 술긴 달라스 바트. 이슬람 자신 측성 홍볼 벌항리 부틸 되게 힌두 자신만 우클린 어르트 인볼 가르마 굴릭 뜻은 게 되겠네요. 홍볼공 쇼난 가이 감식 앞특 뜻은 기죠. 누굴린 토하이 우칠 볼 때면 빛나를 벌항태 하릴찬이 달라라. 에밋 하릴찬 버트볼 부틴 샤신볼 웅 몽학 하랑코이 티모제 개개리 그랬대. 이슬람 샤신볼 벌항다 울자 북주 벌항이 호일 때 헐포대. 힌두 샤신만 다흥 들을 때. 웅 겜 누굴 약치 볼lum치고 뱅가이웨 다흥 에리키트 우리 도토리 약치 말이죠. 빛나볼 아브랄볼 예수스 그리스도 이트길릴 아브라 부틴 샤신볼 벼슬걸바 게일 이슬람 샤신볼 호일릭 다각 알라 자학딱 호일릭 힐줄 힌두 샤신만 엠다르는 후르티스 가르치 오스치 우꾸이 볼로 니르바나 기치 입득다가 우글린 나라 엠다르볼 빛나르볼 뭉기오스티와 징바 탐 부틴 샤신볼 다흥들로 니르반트 이슬람 샤신 직성 디화징바 탐 힌두 샤신볼 벌항테 닉디치 닉드밀 베이탈볼 벌항볼 인데스 우치볼 우찔린 호비트 팀에 이슬람 샤신바 프리틴 샤신 종 이찔 투스테추 이흐바가 부틴 샤신바 힌두 샤신 이찔 투스테추 이흐바가 빛나 우치지 벌러 인게 알리반데건 분이 여퉁측 우측 우쭐 볼 때문에 대륙은 야마라 샤신데 게티스 숏 아치 헐뻑들 때 게치 일치 벌 홍볼공 여퉁측 우측 우쭐 보여 월드뷰 세계관 발득 배가 인지 열등측 우측 우측만 토하인 군이 샤신 슈틀릭트치 숏 헐포테 베이드 궁 열등측 우측 우측레레 쭈빠 쭈뽀스 사엠바 목 운첸테바 운첸꾸이 주일릭 샬그치 두구니득 샬가치 두구니 적소꾸이 다란 울듯이 다같이 헬줄득 배가 티모자 알리반데근 훈이 울들리 우체트 티르훈이 운체니 토하이 어리골트 야물 발각 우측 볼lum치대 운체니 토하이 어리골트 우짓 티르훈 야물 열등집 우측 우찔테 월드뷰테 바이드익 교훈이 볼lum치대 배가 티모자 샤신 열등집 우측 우찔 서율
기틱은 호론 mas 초할 아치 헐폭 돌때 배나 기틱 단어 얼득성 바가 기틱 나이 뜻이 배나 어느 들어봤어? 우승기치 루딕 다흥 통강 버뚜치 함 호왈차 부르흥 세디빅 인드피칙 뜻성 배나 어느 들어볼 열등직 우측 우찔린 도하이 함 서르슨 배가 한카를 타비슨 바이를라